dukomeze tubifurize kugubwa neza mwebwe tubana umunsi ku wundi. Ni kuri Macacari official. Uyu munsi ni ku isabato kandi twizere ko abari bagiye mu isabato mwamaze kuba mugera mu mago yanyu, rero mukaba mwateye agatebe kugira ngo tubabwire uko situation zimeze. Ni amasaha mu by'ukuri y'igicamunsi, aho buri wese ukeneye kumenya ese muri Kivu y'Amajyepfo muri axe ya Uvira bimeze bite, Baraka bimehagaze bite, ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, haba muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Walikale ndetse n'izindi axe zigiye zitandukanye. Rero turabizanye makuru yacu rero y'aka kanya, ni iminota mike cyane tuba dufite. Turaza kugaruka kuri situation y'u Burundi, tubabwire ko mu by'ukuri u Burundi bwakomeje kwibona mu ihurizo, akaba ari byo rero benshi bakomeje kugenda bagaruka bavuga ko ari byo bitari buze guhira uwitwa Generali Neva. Turabigaruka tubabwire uko mu Burundi ibintu byamaze kwanga, ibintu byose byazamutse, ibiciro byazamutse, ikitwa idovize cyangwa se ifaranga ry'inyamahanga ariryo dolari ryabuze burundu, ikitwa igitoro nta kigenda, ibyitwa ibikomoka cyangwa se ibikorwa ibikoreshwa nkenerwa mu bwubatsi byose byabuze aho byavaga. Rero kugeza amagingo ya ngaya bamaze kuba ubwabo bafunga umupaka. Tugiye kubirebera hamwe turebe uko situation kugeza amagingo ya ngaya ihagaze. Saho gusa mu Burundi, turaza kugaruka muri Kivu zombi, aho turi bugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane mu gace ka Gatoyi. Iyi Gatoyi rero iri muri teritware ya Masisi. Ku munsi w'ejo naho habereye imirwano ikomeye cyane, bivuga ko n'uyu munsi yongeye gusubira. Ibi nabyo turaza kuba tubirebera hamwe turebe uko kugeza magingo ya, dore ko ikitwa wazalendo zo muri ziriya axe zihonze ku gatuza zikavuga ko ngo zikeneye ngo kuzarira ubunani muri axe ya za Rubaya ngo ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ese ibi ngibi bizabahira? Turabikomozaho. Hanyuma ikibuga cya Melchior Ndadaye Airport, nyuma y'uko bakunze kugenda bavuga ko ngo hari ikirere ngo gifite ikibazo, indege zikajya kugwa Entebbe muri Uganda. Amakuru yamaze kumenyekana yuko mu by'ukuri ngo ari amanetwork akomeje kugenda bangira, ngo ndetse hakaba hashoboka kuba ngo hari abari guhakinga ikirere cyabo indege ntizihagwe. Kitwa Umubirigi rero yamaze kuhikubita, yavuze ati ndaje ndebe ukuntu ibintu twabishyira ku ruhande rumwe. Barimo baratunganya buri kamwe kose kugira ngo barebe. Hanyuma turagaruka kuri guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Uyu mugabo byari biteganyijwe yuko uyu munsi yagombye kwerekera Uvira kugira ngo agire icyo ajya kuganira n'abaturage. Amakuru mfite kugeza amagingo ya rero imboni yanjye ntabwo irambwira yuko yaba yakandagiyeyo. Byose turagenda tubikurikira na kamwe ku kandi. Hanyuma turaza kuba dusimbukira muri Rubero. Rubero naho hakomeje kuba renforcement zikomeye cyane ku ruhande rwa AFC mu 23, aho abasirikare barimo baragaragara berekeza mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo byose turabikomozaho turebe uko situation imeze. Ubundi muraza kunyemerera ngaruke muri Lubumbashi, naho umutekano watangiye kuba mubi nkuko muri Kalemi muzi uko byije ku munsi w'ejo. Muri Kalemi muzi ko gereza zatwitswe ndetse n'imfungwa zigahunga nyuma y'uko ngo ari tension, ngo bitewe n'uko ibyari byabereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Benshi bakaba bategereje AFC mu 23 muri ibyo bice, turabikomoza. Hanyuma turaza kugaruka ku muhanda wa Uvira Bukavu Uvira. Uyu muhanda wamaze kongera kuba nyabagendwa, abantu batangiye kugenderana cyangwa urujya n'uruza rwagaragaye mu amamodoka, amamoto n'ibindi, nyuma y'imyaka itari mikeya kuva Bukavu yafatwa. Ahangaha rero ntabwo mu by'ukuri abanyabukavu na Uvira baganiraga ku matelefone, ntabwo byari byoroshye kugira ngo babonane. Amakuru atugeraho rero akatubwira ko noneho bongeye gusurana neza cyane nta kibazo. Minembwe Rwitsabuku haramukiye isasu, ndetse kugeza amagingo aya ngaya biravugwa ko ikitwa urusasu rukiri kumvikana muri biriya bice. Gusa ngo coalition bagerageje bari bahasigaye ngo barimo ngo barihambira, gusa ngo barimo baratsinzwa nk'uko amakuru tuyakesha imboni zacu zihariya ni muri Minembwe. Hanyuma abakozi ba PDDRCS, iyi ngiyi navuga ko ari departement cyangwa se ari ndabyita ishyirahamwe, ndabyita ibiki ubwo se mbyita iki mwuka byarama. Donc ni organisme cyangwa se ni structure étatique, ni ishami rya leta rishinzwe kudemobiliza cyangwa se gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abakozi baryo. Rero bo muri Kivu y'Amajyaruguru benshi bahagaritswe mu mirimo yabo. Kubera iki? Hari uwitwa Sukisa Ndayambaje, uyu nguyu benshi bashobora kuba bamuzi. Uyu Sukisa Ndayambaje rero
ni umunyamasisi, yabayeho administrateur assistant wa teritwari ya Masisi, aba administrateur titulaire wa teritwari ya Walikale, ndetse akora byinshi bigiye bitandukanye. Ni umuvukire wa axe ya za Kinyana. Uyu nguyu rero ngo ntabwo ari kumvikana nabo bakorana. Amakuru aravuga ko uyu mugabo yaje ndetse no kubarega muri auditora, bakaba babahamagaje. Hari manda dufite yahamagaje aba bantu. Ese biraza kuba bigenda bite, dore ko uyu mugabo yafashe umwanya uri titulaire nyuma yo ko yari asimbuye wari warajoyininze AFC mu 23 we akabona ko ataguma mu bya Tshisekedi akaza kwiyizira muri AFC. Ibyo byose rero ni bimwe tugiye kugenda turebera hamwe tubikurikirana kamwe ku kandi kugira ngo mumenye uko situation zikomeje kwitwara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ibisanzwe ngewe ni Rafiki Kijane Machachari, making sure yuko wakoze subscribe nyamuneka, ariko kandi niba utarayikoze menya ko mu by'ukuri ugenda ucikwa n'ibintu byinshi cyane. Icyo usabwa ni ukuyikora, ugakora like, ubwo ni jeme, ugakora ndetse na share ku baba mu by'ukuri babikora. Nibyo tuba tubisabira kugira ngo mubidukorere, mugasharinga, mugapostinga, ariko like zikaba nyinshi nyamuneka ku biganiro byacu. Tumaze iminsi twari dufite audience ngari, ariko turimo turabona yaragabanyutse, tukibaza impamvu yabagabanyutse bikaducanga. Gusa rero namwe mushyiremo imbaraga, mukore kuri like cyane, hanyuma n'ubundi dukomeze tuzamuke nk'imbaraga twari dufite. Hanyuma amakuru mu nyembere tuyatangirire mu gihugu cy'abaturanyi. Ni igihugu cy'abashinga ntahe, na gahugu gafite forume nk'iy'umutima. Nababwiye ko gusa ntaravuga kuri aka gahugu. Tshisekedi mu nama yateranije ku munsi w'ejo yatangaje, yabwiye abaminisitiri, yabwiye premier ministre cyangwa se minisitiri w'intebe, amubwira ko ngo yakora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo bakadepesha imfashanyo ziri buze koherezwa mu Burundi, ngo cyane cyane ku baturage, haba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ngo no muri Tanzania. Ubwo se Tanzania hari abagezeyo kweri ngo bakoherezayo imfashanyo ngo bakajya gufasha abakongomani ngo bahunze urugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa uretse mu Burundi ho mu by'ukuri bakomeje kubafunga bababuza kwigarukira. Gusa abaturage benshi barimo barasaba gusubira mu byabo, uretse wenda bashobora kuba hari ubundi bwoba bagifite, cyangwa se hari amakuru baba bakomeje kugenda bahabwa. Gusa munyemerere rero babwire kuri situation y'iki gihugu cyahungiyemo abaturage. Ni igihugu gifite ikibazo gikomeye, uretse kuba ari igihugu gifite ubukene budasanzwe. Ni igihugu navuga ko cyarihannye cyo ubwacyo cyishyize mu bihano nyuma yo kuva mu 2022 n'atari na 2022 igihugu kigira gitya kize ko gifitanye umupaka n'ibihugu bike cyane, gifunga umupaka wacyo n'igihugu cy'u Rwanda. Rero AFC mu 23 kimana gufata umujyi wa Uvira, barongeye bahise bavuga batereka n'umupaka wa Gatumba turawufunze kuko tufite ubwoba yuko M23 igomba kutwinjirana ikatwinjirana hano Kavimvira, ikatwinjirana mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru aturuka hari aravuga ko nyuma y'ifungwa ry'uwo mupaka bahuye n'akaga kadasanzwe, bari mu bibazo bikomeye cyane. Ibyo bibazo ni ibihe? Biravuga ko Uburundi buri mu ihurizo ku rwego rudasanzwe nyuma yo kuba cyane cyane igitoro cyo cyabuze. Muzi ko n'ubundi cyari cyaranabuze. Umugore wa Neva Angelina Ndayishimiye, uyu nguyu akaba ariwe wacuruzaga igitoro mu buryo bw'amagendo akivuye mu mujyi wa Uvira. Uyu niwe wagicuruzaga. Rero nyuma y'ifungwa ry'uyu mupaka ni ibibazo bikomeye cyane, igitoro cyamaze kubura. Amakuru aratubwira ko kuko twagiye tubitahura tubireba, bakavuga ko litiro imwe yamaze kugera mu by'ukuri ngo yaguraga ibihumbi 10, ubu ngubu ngo yamaze kugera hafi mu 1035. Murumva? 35 litiro imwe ya essence. Ubwo sinzi ukuntu bo babyita, ubwo ni nk'ibidiringi hano muri Kongo nabyo babyita. Ni ibintu biri, murareba amazi yaba muri Rwenzori cyangwa ya Nile cyangwa iki, kiriya gicupa kinini cy'amazi nicyo bashyiramo essence. Ubwo cyavuye ku bihumbi, cyaguraga ibihumbi 10 by'amarundi, cyamaze kugera mu bihumbi 35. Biravuga ko rero ijerekani cyangwa se ubwo ndavuga veritre amaritiro 20 yavuye ku bihumbi, ngo yavuye ku bihumbi yageraga mu bihumbi 55 uko mbitekereza ko bari kubivuga. Ubu ngubu rero ngo yamaze kugera ku bihumbi 60, ibihumbi
magana ane, yaguraga ibihumbi 150, ibihumbi 150 by'amarundi. Ubu rero amaritiro 20 yamaze kugera ku bihumbi 400 by'amarundi. Mwumve iyo double, mwumve uko ibiciro mu by'ukuri byamaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Si ibyo gusa, amakuru aravuga ko idolari muzi ko mu Burundi bari babayeho amadovize ni amadolari n'ubundi yavaga muri Kongo, ko muri Kongo ahanini twe dukoresha amadolari cyane. Usanga niyo ugiye kugura akantu gaciriritse bakubwira amadolari 0.5, $10, $10, $20. nuko usanga bamwe baribagiwe no kuvuga mu mafaranga yabo y'amakongomani, usanga amadolari akora cyane ku babizi. Rero niyo mpamvu na hariya amadolari babonaga ni abarundi bakoreraga muri Kongo, bakambukana amadolari bayageza mu gihugu cy'u Burundi bakayavunja, igihugu kikabona amadovize cyangwa se amafaranga y'amanyamahanga. Faranga aravuga ko rero icyitwa idolari cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Idolari rimwe ryavuye ku ryari ibihumbi 5,500, none ryageze ku bihumbi 6,500. murumva kugeza amagingo ya yuko ari ikibazo gikomeye cyane kugeza amagingo yanga. Bari mu Burundi muze kubitubwira niba koko imboni yanjye yabimbwiye, niba murimo ari uko nguko situation imeze. Gusa birumvikana ko ni ikibazo gikomeye cyane niba ibintu byose byazimbye wa mugani wabo, cyangwa se byatumbagiye bitewe n'ikibazo cyahangaha Uvira, kuko Uvira, Baraka n'ahandi no kuvuga ngo buriya y'imijyi ituranye usanga mu by'ukuri harimo usanga abakozi benshi cyane cyane. Buriya iyo ngereranyije nkareba nk'umupaka wa Rubavu na Goma, usanga abaturage benshi bo muri Rubavu ubuzima bwabo bwinshi cyangwa ubuzima bwabo bwa buri munsi baba bari muri Kongo, cyo kimwe ndetse n'ahandi baba bagiye hatandukanye. So rero gufunga umupaka bene buriya buryo byateye ikibazo gikomeye cyane. Andi makuru akambwira ko ibiciro byikubye kabiri, ariko kandi ngo cyane cyane ku bintu byaba byabuze mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi, harimo ikintu cyitwa sima, harimo ikintu cyitwa ferabeto, ndetse n'ibindi bijyanye n'andi byo bise materiaux de construction cyangwa amateriere y'ubwubatsi yamaze kuba mu by'ukuri abura. Ibi rero bikaba byateye impungenge cyane, benshi bakaba bari kuvuga ko abaturage bashobora kuza ndetse nabo guhunga. Nubwo abakongomani bahungiyeyo, kavuga ko abarundi nabo bashobora kuza gufata umwanzuro wo guhunga igihugu, kuko niba hari ukuntu abaturage batagira uko bangana bari babeshejweho n'uriya mupaka ukawufunga, ushaka ko abaturage babaho bate ndetse n'igihugu cyarakennye bene buriya buryo. Imodoka zose zafunzwe, ntago zikiri gukora, zirakora zitagira igitoro, mu gihe cyo igitoro kigomba kuva muri Tanzania cyangwa se essence igomba kuva muri Tanzania bigoranye cyane cyane ko ari igihugu kimaze iminsi kirimo imyigaragambyo, kandi Tanzania ko bagiye bayitembera bayizi neza. Haba ari ikibazo gikomeye cyane kugira ngo ugire ibikorwa ukorera muri Tanzania utari umwene gihugu. Ku bagiye batembererayo bajya batubwira ko biba ari ibintu bigoye cyane. Tanzania buriya ifite ikintu bita kubaha umwene gihugu cyane. Umunyamahanga usanga kenshi nta gaciro aba afite, akaba ariyo mpamvu umwene gihugu kugira ngo agire akakora abasabwa ruswa z'umurengera. Niko batubwira, ngewe ntabwo ndagerayo, ariko abajyayo niko bagenda batubwira. Urumva ko igihugu cy'u Burundi rero kitari buze koroherwa na gatoya. Mu by'ukuri bikaba bivugwa ko rero igihugu cy'u Burundi, nk'uko umuntu yabyanditse, yavuze ati après la chute d'Uvira il y a un séisme de grandeur amplitude, un séisme de grandeur amplitude à Bujumbura, Gitega et à Kinshasa. C'est-à-dire hari umushyitsi ukomeye cyane, umushyitsi uremereye ufite ibipimo byo ku rwego rwo hejuru, Igitega na hehe ni Kinshasa. Ngayo nguko rero cyane cyane muri Kinshasa baravuga ngo amastructure hafi ya yose y'igihugu yo muri Kongo kwanza yo yagize ikibazo. Bamwe barimo barahamagarwa, haba guhera kuri kabine ya leta ya Tshisekedi witwa Antonin Kinzo. Uyu nguyu birimo biravuga ko ashobora kuvanwaho. Guverinema biravuga ko bagiye kuyigabanya, habeho 25 portefeuille, habeho muri 50 abari benshi portefeuille zari zigeze kuri 50, ariko urumva ziragabanywa zigere kuri 25.
tout appareil sécuritaire du pays va être révisé. ANR irahindurwa, igisirikare kirahindurwa, ni byinshi biri kuvugwa nyuma y'ifatwa rya Uvira bigiye guhita mu by'ukuri bikora kuri structure hafi ya zose zo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Twihuse ingingo tuyivuyeho, nababwiye ibyo muri Baraka uko bimeze. Wazalendo n'umundi zirimo zirarwana na FARDC, wenda ibi ngibi nta wundi bwongere kubigarukaho. Gusa wari kare imirwano yabaye ku munsi w'ejo, ubwo twagarutse twaje muri ariko na Vira rimwe muri Sud Kivu. Amakuru avuga ko tukiri mu gahugu kinyegeje ikibuga cya Melchior Ndadaye cyari kimaze iminsi, murabizi ko indege mbere yuko zihagwa muri iyi minsi ishize byabaga ngombwa yuko bavuga ko ngo ikirere cyabaye kibi, murumva brouillard, ikirere cyabaye kibi, kandi bakavuga ko bagashinja AFC yuko ariyo ishobora kuba iri kubangiriza ikirere. Urumva ushobora kuri kubangiriza ikirere, murabizi ko hari ahahagurukaga indege zigiye kurasa, zigiye kugira ute. Rero ubu ngubu indege ngo zishobora kuba byari biri kugorana kugira ngo zihagwe. Hari umuvandimwe wabaje mbese Burundi hari ikibuga cy'indege kimwe, sinzi abadukurikiye wenda baze kutubwira basobanukiwe Burundi, baze kutubwira niba nta kindi kibuga gihari, ariko indege byari biri kuba ngombwa ko zijya kwidepoza Entebbe muri Uganda. Kumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane kugeza amagingo aya ngaya. Amakuru hari rero avuga ko ababirigi bamaze kuza tayari kugira ngo bahangane n'iryo shimutwa ry'ikirere, niba ariko nabyita, n'iryo ayangirika ry'ikirere nuko ndi bubivuge, ariko bavuga ko ari AFC irimo irangiriza ikirere cy'ikibuga cy'indege hariya, sinyare bikagorana, internet bikanga bigashwanyagurika. Ibi ngibi rero biravuga ko ngo ababirigi bahageze ari benshi, ariko kandi ngo ari nako n'abasirikare b'Abanyatanzania bamaze kuba berekera muri kiriya gihugu. Imyiteguro yo irarimbanyije yo kongera kwisubiza Uvira, barimo barabitegura cyane, ndetse nababwiye ibyavuzwe n'uwitwa Willy Mishiki, yemwe na bamwe mu bayobozi benshi bagiye batandukanye bo muri Kongo barimo baravuga ko Uvira byanga bikunze ngo igomba kongera kuba rekipere, kuko nitaba rekipere inzego zose za gisirikare z'umutekano Tshisekedi araza kuzihungabanya, guhera ku bajenerale kumanuka. Niba nabo rero kuko uwo nzi wamaze guhamagarwa ni commandant des opérations bita Chiviri, wamaze kwerekeza Kinshasa. Hanyuma tuvuye ahangaha, umuhanda wa Uvira Bukavu wamaze kuba opérationnel nyuma y'imyaka itari mike, nyuma y'igihe kitari gito, ubwo navuga nta myaka, ni igihe kitari amezi atari make, nyuma y'ifatwa rya Bukavu. Iriya mihanda ntabwo yongeye gukora bitewe n'amabariyeri menshi yari arimo. Bagendaga ku mamoto nabwo bakagerayo batanze amafaranga y'umurengera. Bivuga ko amafaranga make watangaga uvuye hariya utishyuye transport yo watangaga mu nzira utajyaga munsi y'ibihumbi hafi 50 byose by'amafaranga y'amakongomani, 50,000 ku mufurero cyangwa umubembe, ariko wabaga uri nk'umushi umunyabungo ugatanga hafi prix de 50,000 voire même 100,000. ubwo buriya ntabwo navuga ku munyamurenge cyangwa umututsi we ntabwo yabaga yahakandagira, we umutwe n'ukwarukuca, nta bindi byo nta wabaga wahanyura. So ngayo nguko rero umuhanda wongeye gutangira, nabonye za bisi zirimo zirakora, ni ibintu byiza cyane. Abanyabukavu bagiye gutangira barye ku mikenke yo muri Tanganyika, Abanya-Uvira bagiye gutangira mu by'ukuri gusurana n'imiryango mu gihe batasuranaga bitewe n'uko inzira zari zimeze. Urumva ko rero ni ibintu byiza, kabiri nayo mpamvu bahamagarira abaturage gutahuka ndetse bagasubira mu byabo. Ikindi navuga ko guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, uyu nguyu bamwita Patrick Bwangwi, uyu nguyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Byari biteganyijwe yuko uyu munsi aribwo bwerekere Uvira kujya kuganira n'abaturage, nubwo uyu munsi sarongo yakozwe mu bice bimwe, nabonye nko kuri hôpital general iri gukorwa, ntabwo yigeze itangazwa n'abayobozi ba AFC mu 23. Abaturage ubwabo nibo bari kuyitangariza n'abashefu de quartier kugira ngo bakora amasuku iwabo, ntabwo byigeze bitangazwa. Byari biteganyijwe rero yuko guverineri yerekezayo, gusa ubwo nazaga muri aya makuru nabaga ntaramenya yuko yagiyeyo. Gusa abo tubana ku rubuga, nyamuneka muraza kubimenya byanga bikunze, amakuru natugeraho yuko yamaze kugerayo turaza kubibagezaho neza cyane 5 kwa 5. Hanyuma muri teritware ya Walikale na Masisi
ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo, ndetse navuga ko atari imirwano yoroheje, ndetse ikaba yanakomeje uyu munsi. Gusa AFC mu 23 ikaba yasubije ibitero inyuma, ngo byari ibitero bikomeye cyane, dore ko babigabye muri groupement, navuga ngo muri groupement ya Kisimba, ni muri axe ya Malemo ndetse na Minjenje murabizi ko ari hakurya, ari muri Warikare, tandisike Malemo ikaba iri muri Masisi muri sheferi ya Bashari. Hagati bakaba batandukanyijwe n'uruzi rwa Mweso cyangwa umugezi wa Mweso. Baravuga ko rero icyitwa Wazalendo bari bagerageje gupenetra bakambuka umugezi wa Mweso bakaza bakagera Malemo. Amakuru atugeraho rero atubwira ko bitabahiriye, ntabwo byabahiriye, gusa bambutse umugezi bo ntabwo ngo bigeze basubirayo. Yemwe no muri iki gitondo ngo hari hazindutse izindi force zije kureba abasirikare babo niba baba bakihishe mu mayira ndetse no mu bindi no mu mashyamba nyuma yo gukubitwa ku munsi w'ejo, ariko ntabwo bigeze bagaragara. Nta makuru rero akomeje kugenda atugeraho umunota kundi atubwira ko batigeze bagaragara na gatoye. Ngayo nguko saho gusa abaturage bo mu gace ka Kateku n'ubundi muzi ko bahawe na AFC mu 23 umwanya wo kuba bavuye hariya kugira ngo habanze hakorwa ama operation agiye atandukanye. Bahavuye rero biravuga ko ari ultimatum gusa bigomba ngo kuzamara iminsi bitarenze 4 barangiza bagasubira mu byabo. Urumva AFC rero ibifite ibyawe byiri gutegura. Benshi bavuga ko rero umujyi wa Pinga ushobora kuba urimo mazi abira, yemwe ndetse n'utundi duce njya nkunda kugenda ngarukaho nk'uko na Rubero nayo naho kugeza amagingo aya ngaya bivugwa ko muri teritwari ya Rubero intare za Sarambwe zagaragaye n'abasirikare benshi bari kwiranforsa muri biriya bice. Ingabo rero za FARDC zikaba zakomeje gutakambira abagande zibabwira ko ngo nyamuneka M23 irimo iraranforsa ati ishobora kuba igiye kudufatana. Ubu barahahamutse bazi ko nibagaba igitero Rubero centre zafatwa ndetse na Butembo nayo igahita ifatwa, ibintu bikaba birarangira. Urumva rero n'ubwo bwoba buhari, ariko nta mirwano n'ubundi yakomeje kuhabera. Hangaha rero ligne de front byo ngo kubijyanye n'ibikoresho, kubijyanye ndetse byaba ibikoresho byaba anome renforcement anome ya munition nkuko bajya bivuga mu Gifaransa, bamaze kuba bagaragara muri biriya bice. Rero bikaba byateye impungenge zikomeye cyane abasirikare ba FARDC. Hanyuma ndi kubona batangiye gukarekira, uzi ko kuva Fizi kugera Kalemi mu mujyi ni 263 km, ni ibirometero 263, ariko kugera Bendera uvuye Uvira ni ibirometero 125, ariko deja bamaze kwinjira muri, ariko nani mu mujyi ndani ni 263 km kare. Urumva ko rero kugeza amagingo aya ubwoba ni bwose. Ubwo nerekeje muri ibyo bice ku munsi w'ejo nibwo mwabonaga imfungwa cyangwa se abanyururu muri Imoba bari bakoze imyigaragambyo idasanzwe ndetse banabomoye gereza, habuze amasasu menshi, ariko haje gutoroka ngo abagera muri 5, abandi basigaye haza kwitabazwa ingabo za FARDC ziratabara birangira bose badatorotse. Gusa abasore bari bagaragaye nabo mu mihanda bavuga ko ngo biteguye AFC mu 23 ngo kandi banayikeneye. Bigaragara ko rero ari ziramfungwa zabyumviraga kure zikagira ngo AFC buriya yahageze. Amakuru mfite ngo nuko batekereje ko AFC hari bakabona bagakora iyo myigaragambyo, dore ko nta n'amakuru yo hanze baba bafite. Baravuga bati nyamara AFC yaje tubomore natwe twisohokere wenda twiyunge nabo, birangira bitabakundiye kuko hakiri urugendo rurerure cyane. Ngayo nguko rero nuko nguko bari bibwiye. Hanyuma Lubumbashi abantu bafite amashusho afite ukuntu ateye, batangiye kugirirwa nabi, batangiye guhohoterwa mu mujyi wa Lubumbashi. Biravugwa ko abo bari kubona bafite ukuntu bateye barebera ku mazuru, uburebure, amasura, batangiye kugirirwa nabi babakekaho ngo kuba bakorana ngo na AFC mu 23. Urumva rero bice nk'ibyo byagezemo umutekano muke kandi yakiri urugendo rurerure. Urumva Kalemi, kandi Kalemi ujya Lubumbashi narwo n'urundi rugendo rutagira uko rungana. None urumva umuntu niba yamaze kugera, niba kiri muri Uvira, abantu bakaba batangiye gufata abantu muri Lubumbashi, urumva ni ikibazo cyane. Gusa Lubumbashi Katanga yose muri rusange ni abantu usanga banyotewe AFC ku rwego rukomeye cyane, kuko hari n'amagrupe yabo tubamo bita ngo AFC Grand Katanga, M23 Grand Katanga, ngayo nguko rero.
hanyuma umuhanda nari nabivuze urujya n'uruza Minembwe Rwitsankuku haramukiye imirwano nanone, wenda nagerageza gusa n'ubisomyemo gatoya. Imirwano yongeye kubura ku mpande zihanganye muri Rwitsankuku. Amakuru atugeraho avuga ko imirwano yongeye kubura mu gace ka Rwitsankuku. Abarwanyi bari basigaye mu birindiro bya Gatanda na Pwezero bagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Twirwaneho na M23. Amakuru y'ibanze avuga ko ingabo zagabye igitero zari zirimo guhura n'akaga n'umuriro mwinshi cyane. Amakuru rero akaba ashobora kuza kugenda tugeraho mu makuru yacu ataha, kuko urugamba rugikomeje muri ibi bice. Ibyo ngibyo byo birumvikana neza cyane, ni amakuru turi buze kubagezaho neza ku buryo burambuye mu masaha yacu ari imbere. Hanyuma ikindi navuga ubwo ni Minembwe Rwitsankuku. Ikindi nasorezeho ni muri Beni, aho bamwe mu bayobozi b'icyitwa PDDRCS bari mu myigaragambyo amezi 3 arashize, twigeze tubikomozaho. Aba ni abayobowe n'uwo bita Suki Sanda Yambaje, wafashe uwo mwanya asimbuye witwaga niba ari Muhindo, niba ari inde ko mwibagiwe ye, nawe ni umunyamasisi waje kujoininga FC mu 2023 akareka ibyo ngibyo bya Tshisekedi. Uyu mugabo rero ngo abangaba bari muri greve y'amezi 3 ngo nyuma yuko batahembwaga, ngo birumvikana nabo muri Beni, Lubero, Masisi ndetse na Warikare. Bahagaritse rero bahagaritse imirimo bari bamaze iminsi mu myigaragambyo. Amakuru atugera aratubwira ko rero baje gusohorerwa igipapuro cyo kuba bahagaritswa akazi, inzego zabo zabahagaritse. Bikaba byakozwe na coordinateur wabo Provincial Suki Sanda Yambaje, uhora uregwa ngo kuba ngo yarabagabyemo ibice aba bakozi, ndetse ngo ibi ngibi bikaba ari ugusebya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wamugiriye icyizere. Hanyuma abangaba abagreviste cyangwa ababigaragambyaga rero, amakuru mfite nuko ndimo ndabona iyo bita mandat de comparution premier pro justicia, bohererejwe manda yo kuburana. Ndabona ari witwa Major Magistrat Nkuwa Milos George, ni auditeur militaire garnison de Beni. Akaba yahamagaye benshi muri bo barimo nk'uwo bita Omar Kavota uri muri Beni. Biravuga ko rero bagomba kujya kuburana nyuma y'uko bamaze iminsi ndetse nabo bari kwigaragambya. Hanyuma wenda izindi nkuru ziri buze kuza turaza kuzibagezaho mu makuru yacu ataha. Izi zari breaking news ziba zihari ziri gucaracara hirya no hino, mbanje ngo nicare mbagezeho, mbararikira amakuru yacu y'umugoroba. Ndi buze kubagezaho uko situation ziraba zimeze hirya no hino. Amakuru yacu yo murabizi, nakagaruka. Tubashimire cyane, bye bye.